Dobar dan i dobrodošli u novi video Chess Knežije. U ovih 5 primjera koje ću vam sada pokazati ćete naučiti neke osnove taktike. Prvo ćemo krenuti sa dvostrukim napadom. Znači tu vidimo da konj ako dođe na c2 će napasti u isto vrijeme topa i kraljicu. Ali također vidimo da mi možemo odvući kralja na e1 i onda napraviti dupli napad. Veoma pametno. Drugo je gledamo šahove, top g1, šah, kralj e2 i sada mi pojedemo topa na c1 jer lovac ne može jesti na c1 jer bi onda bio šah, znači bijeli je podvezan. Ovo je znači ražanj, damo šah i kad se kralj makne uzimamo kraljicu. Ovo je otkriveni napad, izgleda samo kao da ćemo mi doći damom i uzeti topa. No ako se kralj pomakne na e7, onda dajemo šah lovcem i sljedeći potez uzimamo damu ako recimo crni odigra f6. Ovo je veoma jednostavno, ukloniti obrambenu figuru treba. Vidimo da je veliki pritisak na damu i da usput napadamo konja na e7. A to ako mi pojedemo damu, to pojede i niko kod crnog više ne brani konja na e7. I to su znači, prošli smo kroz dupli napad, povezivanje, ražanj, otkriveni napad ili otkriveni šah, ovisi kako kad, i micanje obrambene figure. Ako vam se ovaj video svidio, molim vas da ga lajkajte, subscribe-ajte i šerajte. Hvala.